Assalamu alaykum mehrbani illəşlər. Türkmenistanın futbol oyunçu milli yığıncısının şeylədə arkada futbol toparmadan esası qoraqçısı Mekan Saparov. Ağam salamu alaykum yana bir. Ağam şu futbol söyücüləri bir qızıqlıca soraqlı var da, İslenlik professional futbol qoraqçısının ine bir diyeli şu hücumçulara qarşı çıxış etib görəsim gəliyə deyən fikir bolýa da, indi 3 tane qaysi hücumçuya qarşı professional kariyeranda çıxış etib görəsin gəliyə. Elbette Umitcan doğru aytsan. Birincisinden Ronaldo, ikincisinden Messi, üçüncüsüden Benzema. Am yöne nesip bolsa Cristiano Ronaldo'ya qarşı çıxış etmek mümkünçülügün bolup biler. Ava elbette ola qowdat. Onun Edil Ronaldo olmasa da o tayda Mane va Brozovic va Felix va Haqiqileşir. Ola da top uruvinnak oyuncular. Yöne bizim Türkmen itlemede Quvanyas, Inanyas ağam. Nesip bolsa şol futbol meydançada senden yürüyte ulu edil kirpiç örlenýär goraga garaşýar. Türkmen futbol fanatlary meni gollaýandyr diýip umyd etýän. Eýsem näme? Bu ajaýyp döwür peşkeş beren gahryman arkadagymyda, arkadaly gahryman serdarymyda hemmämiz hoşal bolmaly döwürde ýaşaýar. elbette Umitcan gahryman arkadagymyň, arkadaly gahryman serdarymyň jarlar sag bolsun. Tutýan tutumly işleri rowaç bolsun.